A 19-year-old woman who reportedly checked in with her 21-year-old male friend on November 23rd was found allegedly murdered 3 days later. Hello, mundina kangai lon kanami pite ho. Adia hichi video hindi ho zo si na bon chawin kangai lut now but sa nan slam ka hin bole. Tuni ni khu video ka hin sim lo na hi. Ichian now Manipur Kutkilen. Tulala phat lo in India city la a kilolwa sumlapai hall I mi tamma ma tawin kise hap mal han lang hile. Ichian now Kutkilen sanga zong mi hi tamzo phil dingin kaging mo in. Hezi chun sumlapai hall now India city la ho zong hi nisi mahin to so za chom gimnei ta hi asu jingin. Zaning yang nial zong chun news ho na mudio ka ta sanin maya Gogoi kiti Assam akun YouTuber nu cho Indranagar Bangalore muna adawma pa in iti chun hotel apuin murders aborin iti chun anazam santani hi adawma pa hi akisaidanin kum somni le kum khatbel mi hi in ama hi Kerala ho hi chule hichi YouTuber nu maya Gogoi hi le kum som la ko chapang nunga cha hin nunga chapang cha bo hin lai ni episode atu ni khu hichi video hai ka hin sim ham itia hi le ichi thene ding bin hin seng kate maya Gogoi kiti Assam ihono ismi khat hi adoma pa Kerala mi pa to hin hotela hin amani hi akimoto hanin agi honin hiti chun in hu among hon tan hi wangsin ta in hichi day 27 ni jana chun adoma pa in lungsit na bai hilin agi hon na roma chun ana thanin athisa in ama anadal ha in ama anazam mangtai achung ama ni chung tho hi police in hol thai chana holin hijong le adoma pa chu hi nang ge hitam ti chu tuna chankin police on jong aman do nai pove amani chung tho ka hen sia ipikana diham jong ti mai thio hi hijong le e ho in lesson ki hil na ine theni ding ba chu amani chung chang hi kan pha hi o an he thi mo te hiji chun kangai lot kanami pt ho lungsit te in kolle ba ya ko na hin ki kang siaw hitin kolle ba ya ko na hin ki dar hi no te mi kim khatin saving lang hi lew chun ke dong pa bang hitabong mi chu he po ni ti mai thio hi henge kolle ba ho hi nang ko man hin khuman dan chum chule am ho achung langa mo ho lung ge chu ma hi o e ho met pha chi hi poi so piti ho tu le tun jong ke ma ta in jong ke hen kol to kingai ya hin khumanga sun le jana party bola hin khumang mi tam pi ke hen hi ai thia le lung se ten kol le bai ho ko ne hin kanam nunga ho lung se ten ki kang siaw hite hetabonga tu sit to thina chan ge hin khumang hi tu chunga nu hi apat na hinai po na hi so na pa na jing hita in hijong le ipi ngai tu ha ipiti ham sumla pai ilo barji u ham sumla pai dei barji u ham tu ni chan ge hin kolle bai to hin khumanga kolle bai to kingai kidei kingai hi tu ni chan ge abai nai pon hi chong hi i ho adinga wangset na lin ta kha jong so hi in mabana jong tu ni ni khu hichi maya Gogoi vlogger YouTuber no in atu chu achai na hung hi lo lai de hi aban man jong hung be theina lai hi lungsit ten kanam nunga ho lungsit ten kollawai ho kon hen ei thei chanin ki kang siaw hite nanam mi kha chu mi mo bal dul han lang hi jong le kollawai sanga chu hapana pa chum zo kollawai sanga chu nangai lu zo ting hi hi chun lungsit ten kanam pi te ho in kollawai to kidei kingai hi ahithei chanin bol daw hite ti chu chamlama ka in kip nom naw hi in tu in hechi maya Gogoi adoma pa to hechi hotela alut honna video clip na video footage so chamsa hanapio hite A 19-year-old woman who reportedly checked in with her 21-year-old male friend on November 23rd was found allegedly murdered 3 days later. Multiple
maya Gogoi hi alim amai suai ba na hi zong le hin gichat na ai lawa le tension I ma cha nei poi na video on cha ki mu hai ta na ki mu in aki pa dan dan chu mai hle se la lu na hi hi zong le bang sin te in mi phalo pa kon chon thina chan chu ana chang ta in ilong hem pi ma ma jing win ipi hele alayong damin ki chol duan ten hichi mi that pa bang hei thei chana police ho in ain khol do wa atu to a go na a changa chan ding jong hi te sa hi e